Pozdravljeni nazaj, tukaj je Tilen HD in danes bomo šli igrati Bullet Battle. In ja, tukaj na Hypixelu bomo rešili. In imamo kakšen Mystery Box, ne, nažalost nismo v P. No in začnimo. Ok, dobro, Fireball, no moram še to priznati, da nisem bil dober graditelj, ampak potrudil se bom. In začel bom pa z vodno. Takole, in zdaj bom isto tukaj hrubičke tukaj naredil. Tako. In potem bom pa tukaj na sredini naredil fire. Takole in takole. Evo zdaj pa rabim coil, nether, jaz ga že imam, fire, tako, potem da rabim lavo, les, to je to, no, pa to nič ne bo vtizgati. Tako in tako, takole, ne. Tako. Jaz delam tole, pa smo na sredini, pa je. In dobro. Bom naredil jaz kar kvadrat, kar sem naredil tistega delati. In tako pa mogoče že na pametem, da ne bom bil prvi, zato tukaj sem treba časa. Potem recimo tudi notbo. Še nekako tole notbo. Takole in takole. No, tole je tak najbolj čudni fireball, ki sem ga videl. Takole. Tako vam zgleda čudno, ne? Ja, sedem. To moramo dati takole. No, kar sem dodal še malo malenkosti. Še minuto imamo časa. In to, ja. No, vsak dan, no ne vsak dan, vsak kako mislim v Bullet Battle, bom posnel 2 igri. Tukaj piše da. No, danes sem solo igralec. No, pa počakamo, kaj bi pa že dodali. Tole. In, ja. Pa počakamo, da bojo volitve. No, okej, moja je to prva in vseeno moram voditi. Dajte legendary, please. Kaj je? Okej. Pup. Pup. Super poop! Super poop. Okay. Tukaj tako se nam potrudijo nekateri.
Ok. Tole da gut. Ok, 6 tako, ok, dobro. No, čakamo drugo igro. No, poglejmo, nova boxing, ok. Ok, dobro, što bom. Boxing viš ne vem, kaj pomeni. Po angliško, no, prostite, ker ne vem. Resno ne vem, no. Pa nisem bil tudi dobro z angliščino, čeprav so prejšnje videe delo v angliščini je pol narobe. Prostite, ampak mislim, da vem, kaj to pomeni pol. Neko skrinjo bom zgradil. In pol, kao da neki tolci so mi to. Če bom jo res lahko. Ja, se pač nič. No, gremo wood in iron in gremo kravo tole. Tako, zdaj pa to hitro zgradimo. Kaj zgradim? In takole. 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 In takole. To traja 300 let. Gledam se. Zdaj se ni ničkrat drugače. Ne bo bila kot Minecraft skrinja drugače, kot je vidim. Takole, tik, takole in takole. In da moramo biti samo še 3 minuti. Mislim, da si nej. O, to se ljubim. Mislim, da si nej. Če dobro radimo zdaj. Unboxing, prostite, ampak nima krivda. Nekaj sem se mnogo spomnil, šibice, ki grejo ven iz karte zdaj, ja. In tole bo mogoče malo bolj šlo, tako sem mislil prej. Tako. Še 30 sekund. In potem končam to epizodo. Takole. In takole. Takole. Takole, takole, in... Peter. Ok, dobro. Ajno. Nisem prepričan. Ok, ker ne vem, kako se nekaj nočem sramiti. Unboxing, kako se nisem mogla spomniti. Jaz sem mislila, da piše unboxing, kakšen bedak. Ajde, mislim, da je isto naredil. Ne prikavče okan, ne vem kva. Moje. Ok, mi kar biti super pupe. Super pup. Nice. Dobro, no. Ok. Sorry. Super pup. Kaj je tale zmagala? 5 GG. No, in prišel je konec naše epizode, no, res sem bil slab. Vse je šlo za nami, ampak veliko smo se zabavali. No, in lepo, vidimo se v drugi epizodi in dio!